Owi Chingri cases aru otum Jambili athona phan Osama rongru ke juya TV pinchong det kwa koi keklang. Dolamara zonal KYF adim lang kanglom. Kardom Lili Karbi Birta Thanbang Samidurmi Bepi Lonarjik Tha Birtang Tonpen Jaipong Lokhon Bearong Owi Chingri cases aru otum Jambili athona phan Osama rongru ke juya TV pinchong det pusi akoiwan Jambili athon lake Karbi akhai isi ka chaklang iyang thek Karbi sankor pho ang thek Richo ke thekiding lapen phumen phulok aphan man peng ka chepi iyang thek Jambili athon ke plang ke phi atomodo Jambili athon ke soi ilake bengboy arong pen ingchin Cek kai pho pen lek Jambili athon ke soi kali bonta Jaipong Lokhon be arong Owi Chingri cases aratum Cek arjang Jambili athon pen si pining zonal Karbi risonim so arong aje along pachiton dun pen jutang armu chejeng ilo Cek arjang pen ke soi Jambili athon ke Karbi ajutang asimbon kali pusi cherok to abang phutum pen ningje Chitini phai inkora sirkep adap akile arve ke thea jok Hawar Karbi risonim so arong aje ke kanji adim lang inglum et pusi kat news along birtanang le Dolamara Hawar Karbi risonim so terang penta Dolamara Hawar along Hawar Karbi risonim so arong aje Katalon jiaphan kirsan ponlo bonta chiti inkora sirkep adap longlor Orthor arve ke thea jok Dolamara lunkan adim along lang inglum et lu pusi birta longpon lunkan adim anchot kali kachehelat atowar Hemrit lapen biri bitung anta lang inglum sailo kilun ke kanji kali ok prana phan anta akisung dokok lo pusi MSc Richard Tokbi pen ningri Westgar Bianglong district ahawar wot hadlang so serdihun aklama longta alir alon pen hawar Karbi risonim so arongaji inkora pho angdeng mate ruptalen karcho amai pangcheng ponlo Dhon Singh terang cases wot hadlang so aro maipu arideng pen ruptalin alama matek hawar Karbi risonim so arongaji alama ingchur ponsi bangso arongaji mesen pen pangcheng ponlo Bangso arongaji along kado kawik trainer kep ala terang atum nang chitong dun lapen aterang tin atum sitame bangso arongaji mate ruptalin karcho along asonason kapathu mate kachepate dun jiaphan chisik chedang pen bang riti lo pusi kat news apherang ke jesoning hipen birtanang pale Non malom so porpan dhina pharman birta mointon ponik senang SMV Motors. All types of hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. 3,000 off on scooty and 1,500 off on bike only for GOVT employees. For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443, Ranjit Singh 9613731109. And also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109. SMV Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Mancha Road, 782460. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kimji phansi ji tham bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hemgimi kim bomlo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texer a technical atung pensi mesen a factory along selam ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896 169017.
For sales 7896169021. Email ishanmotorska@gmail.com. Easy loan from Langpi Tehangi Rural Bank. Banker to Hills people of Assam. Financer, Langpi Tehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Orledas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina Mopi Butot Birtalong Wangtulo. Borjan KCS Zone Atum Kachapatir Pipen Hidipi Patua Klamalong Chitinipai Inkoraner Cap Arnimate Adun Tuarni Mesen Pensi Dopon Bom Langpusi Bukajan Aperang Kepen Birtanang Pale. Ada porpai Kresia porpen MSC long kitimong arideng pen karlitang ru bonglong terang arani ing puponlo. Lasoapi dirikam atumpen mai kangpualun lun si cepate cengponlo. Aritili hinia porpen Rangsina Sarpulo Kimo, Carb Employee Association Chunbang Borsing Teron Arideng Pen Ing Puponlo. Arni Kangsam Apor, Porpai Po Apor Pen Luncheto, Lunkimi Kilunjia Pan, Founder Borjan KCS Dun Mai Pukamala, Tisopi Pen Ing Puponsi, Cepate Chengponlo. Penang Ason Cepate Padoponsi, Pining Ruptalin Asengkan, Mesen Pen Dopon Bomlo. West Karbi Anglong Kheroni PWD Tower Arai Hidia Joalong Langkang Bo Boya Jok Tower Kedam Kewang Arat Kilang Chathor Pusinili Tuma Perangke Birening Hipen Card News Along Birtanang Pale. West Karbi Anglong Kheroni PWD Tower Arai Dikreng Hidia Joalong Lang Kaike Amat Langkar Klokason Ing Bo Boya Jok Tower Kedam Kewang Arat Kilang Chathorinti Kaike Teklong Lilason Langkang Bo Boy Teklong Penrat Manghurinti Kachini Jia Pan Ladak Chethan Tume Jang Mia Chiklomalom Harakat PWD Tower Attack Along Dalason Langkang Bobalam Klanglo Birta Bangkala Ponsi Kangton Iglo Lang Ibom Card News Channel Domi Thagme Kurwang 2